Yego ubu tuvugana merere muri uyu mujyi wa Uvira aho abasirikare ba FARDC bagaragaye muri uyu mujyi basa nkaho barimo baragaruka, ariko abaturage bo muri Uvira ntago babyiyumvisha kubera ko ku munsi w'ejo batangiye bigaragambya nyuma y'aho bumvishije itangazo rya Colonel Nanga avuga ko M23 igomba kuva muri uyu mujyi byihuse. Bisa nkaho nyine ari igitutu bashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse ko iryo tangazo ryasohotse mu masaa 8. Nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze bakunzi ba Ubuntu TV aho muherereye hirya no hino ku isi. Nongeye kubifuriza imigisha y'Imana. Tugiye kurebera hamwe amakuru avuga ko AFC 23 aka kanya yaba irimo irava mu mujyi wa Uvira. Dufiteyo umuntu wacu uriyo agiye kutubwira uko bimeze aka kanya. Yego ubu tuvugana merere muri uyu mujyi wa Uvira aho abasirikare ba FARDC bagaragaye muri uyu mujyi basa nkaho barimo baragaruka, ariko abaturage bo muri Uvira ntago babyiyumvisha kubera ko ku munsi w'ejo batangiye bigaragambya nyuma y'aho bumvishije itangazo rya Colonel Nanga avuga ko M23 igomba kuva muri uyu mujyi byihuse. Bisa nkaho nyine ari igitutu bashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse ko itangazo ryasohotse mu masaa 8 n'igice z'ijoro ku itariki 16 ku munsi w'ejo hashize, aho umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga yavuze kuri X ko bagomba kuva muri uyu mujyi mu rwego rwo kubahiriza amasezerano bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari. N'ibiganiro nyine birimo birabahuza muri Katari bijyanye no kuba bahuza na leta ya Kongo, intambara igasa nkaho ihagarara. Ku ruhande rwa FCM 23 batangaza ko atari ugutsindwa cyangwa kuba bagize intege nkeya bakava muri uyu mujyi, ahubwo ari uguha ibiganiro by'iduha bari guhuriramo na leta ya Kongo bakabiha agaciro kugira ngo barebe ko iyi ntambara ibahuza n'ingabo za Kongo FARDC yarangira bakajya mu biganiro. Ariko ku rundi ruhande abantu bakavuga ko cyaba ari igitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabashyizeho ngo bave muri uyu mujyi. Ariko ku munsi w'ejo nk'uko nabibabwiye kare, abaturage bazindukiye mu mihanda bigaragambya basaba ko M23 yaguma muri uyu mujyi. Bitaba ibyo ngibyo iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irabategeka kuva muri uyu mujyi ikohereza ingabo zayo hano muri Uvira kugira ngo ikomeze ibacungire umutekano. Babivuga bashingiye ku kuba mbere y'uko M23 nyine ifata uyu mujyi wa Uvira batabashaga kujya mu bice iyi M23 nyine ikontorora, ariho haturuka n'ibintu byinshi biza muri uyu mujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo havaga hano amakamyo agiye kurangura muri Bukavu, kuzamuka ukagera no mu mujyi wa Goma, hose akagenda akarangura. N'abamotari bagendaga barangura nyine bazana ibicuruzwa bakabizana muri uyu mujyi, cyane cyane ko n'abarundi ubwabo bakura ibicuruzwa muri uyu mujyi wa Uvira, bakabikura muri uyu mujyi babijyana mu mujyi wa Bujumbura, bakahakura na essence bakoresha umunsi ku wundi. Ibi kandi byo kuba haba hasubijwe ingabo za leta uyu mujyi, ni ukuvuga ngo biraza kugirira inyungu n'abaturage b'i Bujumbura, kubera ko ahangaha niho hari sitasiyo ya essence bavomaho essence bakajyana iwabo mu Burundi, kubera ko i Burundi babizi neza, murabizi ko essence ihenze cyane, irahenze ku buryo abantu b'i Bujumbura benshi baba batonze imirongo hano mu mujyi wa Uvira baje gushaka essence. Ariko ku ruhande rwa AFC M23 bo bavuga ko batatsinzwe nyine iyi ntambara, cyangwa batatsinzwe ngo bave muri uyu mujyi gutyo gusa, ahubwo bari gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'uko baba bari hanze y'uyu mujyi bakaba bacungira hafi aba basivile basize muri uyu mujyi, bakabarebera umutekano, cyangwa se Amerika itakongera kuzana abasirikare ba Kongo bari bo bagaruka muri uyu mujyi, ahubwo bashaka abandi basirikare bahaza muri uyu mujyi. Bitari ibyo ngibyo AFC M23 ntago iri burekure uyu mujyi.
ariko bakongera bakavuga bati ibyabaye kugira ngo twe dufate uyu mujyi, ku babyibuka neza murabizi ko ifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira ryabaye nyuma y'ibyumweru byinshi AFC M23 iri gutangaza inatabaza cyane amahanga iyasaba ko yaza ikabuza cyangwa ikabwiriza ingabo za Kongo n'abasirikare b'abarundi bafatanya na Wazalendo ndetse n'imitwe y'iterabwoba y'abanyarwanda irimo FLN na FDLR basize bakoze jenoside hano mu Rwanda kureka kurasa ku banyamurenge. Ariko nyuma y'amatangazo menshi atabaza isi yose, ni ukuvuga ngo ntabwo bigeze bumva, ahubwo abarwanyi ba FCM23 bahise bahitamo gufata begura imbunda batangira kurwana n'iri huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku babyibuka neza batangiye bafata umujyi wa Ruvungi bakurikizaho Rubarika, nuko nyuma bahise bakurikizaho umujyi witwa Timburi Bwegera. Ubundi uyu mujyi wa Uvira urebye wakontororwaga n'igisirikare cy'u Burundi, kuko ubona ari bisa nkaho ibirindiro by'abarundi ari byo byiganje muri uyu mujyi cyane, ari nabo bakontorораga umupaka ubahuza n'igihugu cyabo nyine cy'u Burundi, bakontorora abinjira n'abasohoka hano muri Uvira bajya i Burundi, bose bakontororwaga n'igisirikare cy'u Burundi. Murabizi ko Perezida Evariste Ndayishimiye we ifatwa ry'uyu mujyi ryabaye nk'aho ari nk'igitangaza cyangwa nk'igitero kigabwe mu buryo atatekerezaga, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarohereje ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ntago yumvishaga ukuntu intambara yamugeraho iturutse mu birometero byinshi cyane, uvuye iyo muri Kivu y'Amajyaruguru ugakomeza muri Kivu y'Amajyepfo, akisanga igeze hafi y'umupaka nyine w'u Burundi. Uretse kuba Uvira ariyo nzira yonyine rero abarundi basigaranye, imipaka yose Perezida w'u Burundi yarayifunze. Murabizi yafunze umupaka w'u Rwanda, afunga umupaka wa Kavimvira, ndetse yanafunze n'uyu mupaka wa Uvira acyumva ko AFC M23 yawufashe. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri Uvira nk'uko nabibabwiye mbere, abarundi bahakura peteroli, bahakura isukari, bahakura amavuta batekesha, nyine mbese ibintu byinshi cyane niho babikura. Ndayishimiye rero, ubwoba bwa Ndayishimiye bwanashingiye ku kuba abasirikare be bibaza uko bari buve nyine muri ibyo bice byinshi cyane. Urumva uyu mujyi AFC M23 yarawufashe, ariko hari abandi basirikare bari barasigaye mu misozi iyo ngiyo za Minembwe, ariko AFC M23 yabemereye ko ishobora kubaha inzira, ikaba yabarinda ko n'umutwe wa Red Tabara bavuga ko urwanya ubutegetsi bw'u Burundi utakwinjira mu Burundi. Ahubwo AFC M23 yamubwiye ko yiteguye guha inzira abasirikare be bagataha niba babyifuza, kandi imusezeranya kandi ko itazigera iha Red Tabara inzira inyuramo iza mu bice nyine cyangwa ica mu bice AFC M23 igenzura. Ni ukuvuga ngo nyine nta nzira bazigira baha abarwanya u Burundi. Ibyo ngibyo Ndayishimiye barabimusezeranyije, ariko Ndayishimiye we ntabwo yigeze abyizera, kuko umupaka we yahise afunga nyine umupaka ku ruhande rwe rw'u Burundi. Impamvu z'umutekano yavugaga ko AFC M23 ishobora kuba nyine nayo yamuteza ibibazo. Ubuhemu yagiriye abanyamurenge, akemera ko ibitero bigenda bibagabwaho hakoreshejwe indege za drone zihagurukira i Bujumbura. Ni ukuvuga ngo indege nyine zihagurukira hariya hakurya mu kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye.